Kuliah yang saya sin dahang ne pada kena ke video komentar ngan jubab pensyai biang saya sin biang iki jengkeli bagi keli mo iki jengkeli bagi keli man laboi pawai dengan shu batai ngan shu pensyai biang saya sin nam ta jengki baik don ni bakali ong lano kan mi resort te pin hab yai ap umla ban tip ngin hab abe kan notis tama alis haban abe shimne tam nada kipin kloy mo kata shimnai tam arbanai kum tahi mla ban tip kata kada gajeng ong jong amo te shimnai lane arbanai tam piaban abej kelak ban wan hapeng gini ne kelak ban wan tam ru mla ban tip oke te yai ap wanom kelitan te dalam mi ke resort ngan sa ngan ya cek nam ta jeng pi ngan update himan kapor nam ta jeng pi nam ta ka resort mah te kene bakli de lando ka tes jong ka post follower ya kane ngan abe hadu rayo notis ngaro kan patip ya kane tang ba kan la jan hi akan ngono kapor kan sawan hi te yai pen kre lupa wat nom don lagi jaga bom don network yo video bade jong kane post wat nom yai along aktif ban page ayu ba kan sami hi la kamno hakini ki au ne banai hi tang patip kan tarik ne kane tayo bonwan ne ta tayo rom tip ma pia ban long aktif vej bahkan sadon hi sian hi mai ka tarik patik nama to wat nom kalisu lano silano te ngan sap kat ba layo netis haka tu ka por bi netis ngan sap tip hi kloi kloi oke dengan persai biang gidon giba kali yang ki ang wapun sailam nam taka itu mah gidon giba por bata exam te giba kala ya ka kamera ki badai ka kamera ki chong ka kamera te amle le kata ka jing ka kamera tang ba haka paper yang pi ki biang girul nomor ki biang series ki biang ebro te kam lele la da pi bakla ka room nomor ma kam lele paper ka biang kam lele te ba kam lele mo to la persai pendap sili oke gini mo gini ki jinggili gini mo kini gitu bala pendap sili urul nomor gitu ki bakla series bakla tarik kam lele oke klaim ju upload ki jengkeli oke mo to kiba pendap sili ngamla ban kini mo ngan batai lang haju mo pendap sili kini bakla series bakla tarik ya kini to pendap sili lada ka mesin kam accept mo kala ka mesin kam accept tembur ka syong sahki invigilator kinong page ka answer sheet te bakla series pada lada kikim check kinong invigilator lada kata ka mesin ka shimbej te pin tips nang layo la ka machine kan shimbe if you do namak kamut ba ada ba kelas series ada ki check no te kala biang la penbe mar mla man tip im yo jing tip e changata kin no da bakla ka tarik ne mle le ka tarik nom da with than e ka tarik tang la biang ka series bat ki rule number tang kita kam le than e kana tang kini wata sili ban de bakla series tang ka tai kira da machine accept ane kin penbe i gitu i te wanong slai ngin kermen be ko bahai ma wanong slai klaim juga upload ki jingkili le kumno yo mak nam yo mak tam lele la da klaim juga upload la na fikam pendap upload rom lele pin yo mak hitang ki bala pendap sarkil kemut ba itu be klaim pendap mut ba klaim yo mak e gen fiam an yo mak tang ki bala pendap wanong slai te kan mak one point interview kan mau haka pulis mo kim kamdon kan konur ka jing tip ba kandon ka code of mark ba kata-kata pihaban poem interview mo kamdon code of mark la don code of mark pemut ba baro kila ya target bikin ban yo code of mark one point interview dai don code of mark klem batai hang nuru ban code of mark ki ka shong bai ka jong ki kin ken me ka number of candidate how many shula da kata-kata ka number of post te kata-kata ki number of candidate kin poem interview but laka jong ka kategori reservation mo reservation kursi mo kata-kata kin poi ka interview kin habjet hi tengah ya kan neru nong bailek ba don code of mark te melawan tip kan no tang ba syong ka jing poi pi ka rang ka position kin sim ada kin sim shipongut la bi poi ka number ba shipho la bi duna kan ru pin poi be ka interview rom ta kan kat kum ka reservation policy mi tama kat kum ka reservation kategori kemur bang ada pite khasi pio kata pen poya kata ada jinggaru kata ada pide jongki ada tribe kumta tata no te gidon gi boleh ba ong ba shna video pangga interview te
ya le ban page ya kini ki video ki badai pang interview kumdo ban how mo ban porbal interview kumdo ban jubab kumdo ban yu for interview kawan hikum ju hi de ka jingkeli badai ka shio perno nomor ba ka shong ki nongkeli interview kan gi toma phi ban tip kumdo ban penitu ya de mo penitu ya de ya tu tengam ta tengin sakli jingkeli phi ya kata bde ngam la ban no sa check ni video ro kita don hi video pang interview kuno ban tackle mo ban yu ban poi interview kuno ban jubab kuno ban yu tegen sa kli jeng phi tegen kli be related be jaka jong phi kesnong ke jaka ke jing je jong ata ane po shalong e ke jing je ta sapan kre bhai kita kat kum ba yu sa page bahan ni we ru yu sa page oke marba amla ban tip ka shong ha jeng ki mar la bun plat kala ka jeng kali sedok moy kali ka shong ka jeng don jeng ke shong ka ha ka jeng jubab ka jong phiru dala kali jeng kali phi ba la jubab kali athu ka shnong te interest ka to ka shnong kin kali phanga don jeng je ta ka shnong so phi dala kali jeng phi don sport certificate kali phanga sports kali ka shong mo ngam de ba ban ki kan change be ka kom kali jeng kali mo te sa check in ma phi ni ki video ki bre phang jong ka interview mo oke te kat ba don notice dengan pasang hi ban ai ki notice ki ba yo kat ba klo hi ban yarap ya phi ban punwat jing tip napta jong phi tang ki ne hi ki jing penshai ki jing kali jong phi hi kule juban